Sani mangkin dicapang titiang acara sani kaping 3 inggih punika nguajen puisi basa Bali anyar oleh Putu Bratria Dama Dayanu sani pinaka mahasiswa saking prodi Teologi Hindu semester 6. Ring rahinane mangkin jagi maktayang puisi basa Bali anyar sani mamurde uyah pasah saking pasih oleh Iketut Gede Surya Daluh. Majeng ring Putu Dama galah presida keatur. Om Swastiastu. Titiang Putu Bratria Dama Dayanu saking program studi filsafat Hindu ring rahina mangkin jagi maktayang puisi Bali anyar sane mamurde uyah pasah saking pasih oleh Iketut Gede Surya Daluh. Ngopi dados nyane pradi uyahe pasah saking pasih nenten wenten uyah praditen wenten pasih yen wenten uyah janten mati rasa ten wenten rasa uyahe ngotuang rasa uyahe ngotuang jan uyahe ngotuang pakeh uyahe ngotuang pahit napi penados nyane prade pasih hetlas jage nenten wenten uyah nenten wenten ras prade uyahe pasah saking pasih nenten jagi wenten rasa mati rasa manusane tanpa rasa dan pengerasa. Inggih wonten sapunika titiang sinep antuk Padma Santi. Om Santi 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 Om. Idedani sareng sami titiang lunas sinampura sangewau wenten keiwangan sang sani tampil iwau saking prodi filsafat Hindu. Inggih suksema aturan titiang majeng ring Gede Agus titiang lunas majeng idedani sareng sami icen apresiasi. Inggih idedani sareng sami wantah kadi asapunika parikrama apresiasi bahasa aksara lan sastra Bali
wenten kirangipun titiang lunas ganggerona sinampura, taler titiang aturan para suksema majeng ring tim Empu Kuturan TV, Bapak Ibu dosen lan pegawai sani sampun nyiar saya. Pinaka pamuput titiang aturan para masanti. Om Santi Santi Santi.